racism discrimination je soli tongmani je chine Indian states rogo je miya to kaisa nukha sing Karnatak ni kaisa Mysore da tamjani kaisa jagan bung tongo kaisa Indian ni state tongo Karnataka Mysuru engke ajagao chine notice ni Mongolian student aro study khai tongmani borok tabo lockdown situation borok ajagao groceries rok samung mor pani thangmani ajagani staff rok bongno hablia nor Indian borogia hairok ni borok obaike manirok halia ke borok to phano Indian citizen ngo Indian citizen ninya borok aadhar card bo suk laikya aadhar card suk khaiban se borok bono panyani rusrli abahai sepsap ke abo to belai saya ti notice Mongolian obaike khaijagi tongmai mani ke abono masawo je o je mohaike racism je ngi tongmani agi ni simi obahai ngi tongmani notice ni Mongolian rong no mai khai tongmani ke abono masawo je notice Mongolian rok obahaike sarupidok khaijamone obokhe agi ni simi no obahai ngi phekya ke tabu ngi tongkho obotai jahate bohai ngiatei Indian government no song appeal khayo je IMPC ni general secretary Sibajola ni ngi anmungke Diu Deborma gang obna appeal ma khayo je borno dari datike India government bono naine arrest khanyang tung je racism discrimination ngi tonglai mane obahai rong no gangke chini notice ni joto Mongolian rok je Mongolian tongnai rok borok tambai Karnataka Delhi Mumbai rok mathangka karon tamil notice ni phatro mangsi joto NIT college hoite ni joto institution korokra ajaga mustone riu ngangke to ajaga to chini notice borok thangai aro study ma khlayo kebo income khani ma thango ngka ajaga ro baike obaike ngka bonon state rok abaike arn state ni borok abaike illiterated borok baike abaike borok obaike bengai man obo to belai chayable ngka notice borok tangai aro mathang ka ajaga se joto kisu rangni lama khlai to nong ngka notice ni gas oil tlangi tongo petrol tlangi tongo yang kuno refine khani kuno ekta station se khaya ngka mani income ni bagai mathango ngka ajaga tabo o je kirma sinja corona virus phaitongman somoy ngka ayengo borok Chinese ni pan bengai sinai ngka nin tabuk chingki pan hancinai ke momo pan hanainya bengai sinai ob to belai chaya chini notice Mongolian tai busu jote je obai ke sana tongkho tai busu ke hana tongkho to belai chaya ble ge sung sara thang ka to 70 years sung kha India bai tongmane ge chino tam kri tongba chino to beung tomble chino ro natural resource to kabang tongi gas tongo ge petrol tongo ge nini rubber production tongi tongo ge power production tongo ge raw material to sell up kri raw material to tongo angka bu biang ni khe abu yang ni hoite se abu tlange kun chung to Indian citizen ni kun sayawai chung to tong le angka tangi chin notice ni Mongolian roke as obake hunjana sajana klaiba abu to belai sayable racism discrimination abu totally wrong abu saya Ombanyo government India government Dr. Tiki Bon action khanyan to tai next time in the future rogo be careful nangai je racism kok sanai rok abonang appeal makhayo tai request makhayo India government no je notice ni borong ni bukhawo sentiment ta phangdi engka tamo bo notice ni borong no Mongolian no ta munisa je tabo ka Chinese po tam chingki phumung pa abo to totally abo mane abo pura human race thangable reso tatlang dia reso tlang kan keto abo ko just mon kaise di songi thaka tang abo sentiment phramon to abo bele chaible om baganyo ang barbar Indian government no appeal makhayo oba hike racism tanya discrimination ta khadi abo totally wrong totally chaya ngke abono ang masawa ngke whole world to se coronavirus ngka kaisa novel virus enjoy tongo all over the world to spread ngi tongo ngke obono tu se fight khlai tongo whole world ngko fight khai tongman bisingo o khai ma singsang ngi chini notice Mongolian ro kaisa lockdown situation abai somoro ko borok to borok to human being ble o humanity ke tam saya tongmai bor tini sanang na bagai bor kaisa dugan thaka dugan nor Indian bor gi ani sajoi tongbo abo to saya ble Indian citizen nai tam khasa sini abo totally wrong ngka kaum baganyo mas house abo totally saya ngka obo hairok bad running thing je illiterate borok Indian ni
अबरंनो दागि दारिखे एक्शन खानि नोंथों एरेस्ट खानि नोंथों पानिश खानि नोंथों बरंनो टोटली रंग आबुन बागैनो मा सावजे ताबो चिने इंडियन इज पीएम प्राइम मिनिस्टर so प्राइम मिनिस्टर नो संग बाके रेसिजम खाजना बागै तो प्राइम मिनिस्टर सामिर होयाबले बनुनो नांनाय जे इंडियन बिसिंगो जे ताबो आलादा स्टेट्स नि जतो बररक अशिक्षित बररक जे इलिटरेट बररक अबाइके जापार न तनिया के खागै तमनि नर मंगोलियन हाइरक ननिया जों तो मंगोलियन जों तो आबो जों मानिनो तामखे अबाइके जापार न तनिया कक सामने आबो साया आबो इंडिया गवर्नमेंट नायनथों ताइ चिनि प्रधानमंत्री बो बगनो सिनिनांथों आबो के बेलाय जायाखलायो अंगे आजति सावन्यो आं गथाय थाइ कक सामने मथाखिसिनाय हम लोग ने कल देखा है कि एक नॉर्थ ईस्ट मंगोलियन स्टूडेंट वहाँ कर्नाटका मैसूर सुपरमार्केट में गया था ग्रोसरीज खरीदने के लिए। तो वहाँ पर उन लोगों को बोला गया कि वो लोग इंडियन नहीं है, उन लोगों को कोरोना वायरस भी बोलता है और उन लोगों को गाली देता है, इंडियन नहीं बोलता है वो सुपरमार्केट का जो स्टाफ्स लोग और शॉपकीपर लोग ऐसा बोल रहा था उन लोगों को। तो हम लोग भी इंडियन है, वो लोग भी इंडियन है, हम लोग का सिटीजन इंडिया है, तो क्यों कहाँ से ये सब रेसिज्म आ गया अचानक? यहाँ होल वर्ल्ड पे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है, इसमें कहाँ से रेसिज्म आ रहा है? ये बहुत खराब है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ जो स्टेट इंडिया का जो स्टेट में अभी जो रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उन लोगों को सजा दीजिए, उन लोगों को अरेस्ट कीजिए, ये आईएमपीसी का तरफ से बोल रहा हूँ। और ये भी बोलना चाहता हूँ हम लोग 70 ईयर्स जैसा हो गया इंडिया का साथ जुड़ा हुआ है, अभी तक भी हम लोग का जो रेसिज्म चल रहा है खत्म नहीं हुआ। जो रेसिज्म कर रहा है उन लोग को हम लोग अपील करता हूँ, उन लोग को सजा दीजिए, इंडिया गवर्नमेंट को अपील कर रहा हूँ। और एक बात है कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल रिसोर्स बहुत है, रॉ मटेरियल्स हो, रबर प्रोडक्शन हो, पावर ऑयल हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पे है। तो सोचो हम लोग को मजबूरी मत कीजिए कि हम लोग का कुछ सेंटिमेंट हो नॉर्थ ईस्ट मंगोलियन को। तो इसलिए ये बात बोलना चाहता हूँ, जो भी रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कर रहा है उन लोग को कार्रवाई कीजिए, दोबारा ऐसा ना हो। तो इसलिए बोलना चाहता हूँ हम लोग जो प्रधानमंत्री बनाया ये सब रेसिज्म लाने के लिए नहीं बनाया। हम लोग अच्छा तरह से देश को अच्छा तरह से प्यार करके इंडिया, हम लोग भी इंडियन का सिटीजन है, मिलके अच्छे से रहना चाहता हूँ। तो ये सब रेसिज्म बहुत खराब है, पूरा विश्व में अभी कोरोना वायरस का खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सब जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। हम भाई जे ताबुक at first I want to thank to media why I have come over here. There is lots of many regions. I am D.U. Debarma and General Secretary Shipajula IMPC. Racism of Mongolian of the Northeast India. Two students who went to supermarket to buy groceries were denied entry by the staff and security, who said they were not Indians. The students even showed their Aadhaar card to prove their nationality, but were still not allowed to enter. They had to leave without any groceries. One student named Yukai Johnny Kanyak. The student's name is Yukai Johnny Kanyak. Another student not listed. We did not get that. This incident took place in Karnataka, Mysuru groceries supermarket. So think about the India. We have been 70 years old back with India. They have still racism discrimination in their blood against Mongolian people of the Northeast India. In the wake of coronavirus pandemic, rampant racial discrimination has been reported from various parts of the country. Be careful to those who are being racism. Be careful. Don't forget the humanity. Still, we did not forget the humanity. Therefore, it is the requested and it's a warning. No one protesting from the India that we northeastern Mongolian people are being torturing till today. We are not making you as a PM to bring racism on Mongolian people.
of the Northeast India. We have enough natural resource, gas, power production, oil production, raw materials, rubber production. Be careful. Those are racism, discrimination people of India, and those are illiterate of India. Be careful.